may sulod yula po rin masalesering kaya kayong face mask hanggang mayari po yung misa at agkatanda kayo rin magmalda na makyabe mo po king makibat ka ring dalit panalangin at kanta kabang magmisa dakal pong salamat. Ing magmisa po tamungeni Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto. Talakad tamo po.
Kilagyoning igpam po ning anak, ampo ning banal Espiritu, Amen. ing grasya na ning ginutaming Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal Espiritu, mantabi kaya kayungan. At keka antemo rin. Kabang pagsidyantayang pagmasusya ning misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamo, at ipanigapu tamo king Ginoo, ing patawaran ang pampasik na nga nakatamo. Magkumpisal ko, King Diyos ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nitay panagapuko Santa Mariang Kapilanman, Birhen, karing sablang angel ang Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. ing Diyos alumos lubos mayupayang pakalulwa na katamo, at king pangpatawad daring kasalanan tamo, idala na katasana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria
manalangin tamo. O Diyos ay kami, biriyan mong ing buktong mga anak, idaw na ing biyena, makapako king krus, para king kaligtasan ing metong ketawan. Ipagkalob mo sana kaya kaming makakilala kiti king yato, king misteryo ning kamatayan na, ing mga intulid kaming magkamit ka rin banwa, king ablas ning kaligtasan na pekyabutana para kaya kami. Itiadwan mi kaya ka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, amabibiyan pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning bilang. Kabangdalan, ding palipi ng Israel, detanganala ning pamangaynipan. Bubulong la laban king Diyos at kang Moises. Bakit linwal mo king iba't ka rin Ehipto, ban mga mate keti king disyerto, anong no alang apangan ni ainom. Sinawa na kami kaniting pamangan na alang lasa. Anting parusa, ing Ginoo, pepabalyang mga bagsik na ubingan, busal ning balayan, amenoktok ka ring tao, inya dakala ring mga mate karela. Kanita ring tao, linapit lakang Moises at ngara, ni kasala kami king Ginoo at keka, manalangin ka king Ginoo, banlako na lareting ubingan kaya kami. Inya menalangin niya Moises para king balayan, at ing Ginoo nga nakang Moises. Gawa kang metong amabagsik na ubingan, at ibili me king metong maandang. At nung minumang matuktok alumawe kaniti, kumayap ya. Moises, ginawaya ping metong nga ubingan at angso, at binili ne king metong maandang. At ninumang metok-tok ubingan, alinawe king tangsong ubingan, kinayap ya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Eyu kakalingwan, ing dapat ning Ginoo, ing dapat ning Ginoo. Itangan po. Eyu kakalingwan, ing dapat ning Ginoo, ing dapat ning Ginoo. Makiramdam la balen ko, king kakong tuturo. Itingid mo ing panamdam mo, karing amanong sabihan ko. Ingasbok ko magsalitaya, king kapamilataning talimhaga. At ibulalag ko lang lihim ay aral, amilihim king nilabas sa panahon. Eyu kakalingwan,
ing dapat ning Ginoo, ing dapat ning Ginoo. Inyang atineng pemate karela, ding aliwa kanita linapit la kaya. May magbalik lalubat taimtim sinisilam, aga nakaraking Diyos, yaing tala pamingwang. Kinging Diyos sa kakatas-katasan, yaing tala pagligtas da. Eyu kakalingwan, ing dapat ning Ginoo, ing dapat ning Ginoo. Dapot ing amanong gingkasda, pawang kalaraman, pamagkunwari ingat karela. Uling ding pusura, ela tapat kaya, ela murin tinupad, king kasunduan da kaya. Eyu kakalingwan, ing dapat ning Ginoo, ing dapat ning Ginoo. Eyu kakalingwan, ing dapat ning Ginoo, ing dapat ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat na San Pablo, king kapulungan, Karin Filipos. E Kristo Jesus, bistaman at sukaya ing panga Diyos, makanyan man enang kaminan, ing pangapantena king Diyos. Bagkus linubas na ing sarili na, king sablang kamalan. At kinwana ing askena, ning metong ayalipan. May kiwangis siya, karing tao, at king pamakiwangis na karing tao, migpakumbabaya, yang migit karing sabla, at meging mapamintuya, hangga king kamatayan, hanggaman king kamatayan, king krus. Ulinita ing Diyos naman, pepaigit ng emunano, at dininaneng lagyu, amimigit karing sablang lagyu. Inyaking lagyu ng Jesus, sukat tamong si Cloud, kiding sabla. Ding karing banwa, ding keti king yato, ading king lalam ning yato. Ading sabla, sukat dang ipasyang, king Yesu Kristo, ya ing Ginoo, king ikaligayan ning Diyos, ipa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Sa sambanda ka, Kristo, ampon layon pupurian, pawulining banal mong krus, inat busme ing yato.
Ingino manatili kaya kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita hanggang kansanwan. Jesus nga nagang Nicodemo, alapang miyukyat kimbanwa subali mo ing anak ning tao at ini pangibat panwa. At nung makanano neng tinas Moises ing ubingan at ang suking disyerto, makanyan niya namang sukat itas ing anak ning tao, baning ninamang maniwala kaya may kabiyayang alanganga. Uli ning lugod ng emonano ning Diyos king yato, binyena ing bugtong ng anak, baning ninamang maniwala kaya, eya mate no nemerinan niyang biye alanganga. Uling tinubod niya ning Diyos ing anak na king yato, ban atulan ing kaparusan ning yato. No ban miligtas sing yato, king kapamilatana. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Father Noli, in kaluguran tamo pong kura paroko, karing kayabe ko pong pari, Kenny Kim Pisamban Maragul, Father Meg, Father Mac, at karing kapatid pong paring, konselebranti tamong ngeni, at kaya kayo po ding magdeboto, ampon ding parokyanos, ketiking Holy Rosary Parish, magrasyang piyestang apo po, kaya kayo nga. Ako po yung miyatasan maghomilingeni. Uli po kanong ako'y peka anak dili. Karene pong kayabe kumpari. Ingawas po keni, child abuse. Ne po. Balam po kapilan pa, inumpisan tayong kaya katamo pong fiesta activities. Megumpisa king krusada ning Birhen, trido uning anghel, piestang anghel, nobena para king indong Birhen lanabal, piestang nabal, kinaryo para kangapo at ngenipo. Pupupusan tayo in kaya katamo pong Fiesta 2022. Kaniti pong misa, parangal kang apong mamakalulu. One time, I was talking to a teacher. She was really stressed na stress siya po. Hagard na hagard dia. At kitnangan ke, Madam, bakit mo kayatang stressed? Ing pakibat na, o kasi po, deliberation season ngayon. Mukhang maraming hindi makakakuha ng required grade. Itong isa, masipag naman siya. Palagi namang present sa klase. Mabait naman. And I bet he's willing to learn. Pero itapin po, among, may naya talaga. Bagsak sa mga quizzes at term tests. At kung grades lang pong pagbabasihan, kulang talaga. Hindi pasado. Pero hato ngayon, nakikiusap po sa akin na kahit saktong 75 lang daw ang ibibigay, basta sana hindi lang bagsak. And I ask the teacher, so anong gagawin mo niyan, madam? Hay, among, pipikit na lang. Magpiyak na ako mo po. Bibigyan ko na lang siya ng mga remedial classes, extra projects, and homeworks. My dear friends,
When this happens, what do we usually call the student who received a passing grade, perhaps out of the mercy of the teacher? Di ba po may tawag tayo dito? Pasang-awa. Pasang-awa. Pumasa dahil sa awa. Bagsak pero pumasa. Hindi pasok pero pumwede. Kulang pero naging sapat. And I think, my dear friends, this is how God's grace and mercy always work. It is never merited, meaning it is not because one is deserving. No. Grace and mercy is always freely given. Inihahandog. It is out of God's generosity. It is out of God's love. Marakala po ring deboto kangapong mamakalulog. Detang manyawad pakalulu. Those who ask for His mercy. Detang magkulang at ala. Detang magkasakit at masakit. Detang mayna at makasalanan. Reni po, ding usual amag deboto kangapo. Mi pamiru ke po, kami pong pari, keniking HRP, kukutang mi at pagtakan, o ba't mo kaya karakalda, reng magdiboto ka nga pong mamakalulo? Memiru ya po yapong noli, kasi kanu, iyapo nga na, anya marakal magdiboto kaya, uling iyapo makapiyak ya. Anya nino man lumapit kaya, atin man maragula kasalanan, atin man mabayat adaralan, makarine man king arap ding sabla, kang apo, ela kanu marine, uling iapo, nalalalawen, uling makapiyakya, uling meteya. Katulad ng teacher, pipikit na lang para bang walang nakikita. But my dear sisters and brothers, my dear people of God, yes, it is this closed-eyed Christ, the sleeping and dead Christ, that all the more is not blind, but evermore all-seeing and beyond seeing. Itong nakapikit, itong tulog, itong malamig na bangkay, siya pala ay merong nakikita pa rin. And what does he see? That though sinful, we can be forgiven and renewed. That though sick, we can be healed and transformed. That though poor, we can be sustained and enriched. And that though dead, we can still gain life. Amen po. Makabuklat ya puso, iya po. Ban akit, king eta mo ang gaketang magkulang. Ang gamuketang mayna, ang gaketang makasalanan. Alipo. Nune, king lunos at king pakaluluna. Abitas sa tamo, king migit tamo kareti. Why? Uling kaluguran na katamo. That we are so much loved, and we too are capable of loving. Hindi po ba ang pagmamahal sa Filipino, pwede rin po natin gamitin ang salitang pagtingin. May pagtingin siya sa iyo. Ibig sabihin, mahal ka niya. Iniibig ka niya. May pagtingin kapag hindi lang nakikita yung pangit, yung mancha, pero nakikita rin na may higit pa rito. May ibubuga pa. May kaakit-akit pa. Just like God to us,
He blesses us even if we do not truly deserve anything. He continues to work in and through us even if we fail Him. Even we are at times led astray. Even if sometimes we are ungrateful toward Him. Heaven never stops to be merciful. God never stops to be loving. Ing banwa, e patugod, mamakalulu. Ing Diyos, e patugod, lulugod. The heart of our gospel for today clearly tells us this truth, that for God so loved the world, He gave His only Son for us to gain everlasting life. Sa awa at habag ng Diyos, nakita niya ang meron tayo na hindi kaya kung minsan makita ng iba. At ano po yung meron tayo? That we are capable of being loved. Na laging sulit pala na hindi tayo sukuan. Na laging sulit pala na ialay ang kanyang buhay. Why? Because of love alone. And because God knows that we can bring out this love as well because we are created out of it. Kung gayon po, tayo palang mga kawawa, kaya nating pumasa at mairaos ang buhay dahil sa Diyos na may awa. Pasang-awa dahil sa Diyos ng habag at awa. Yapin po yan, iyapong mamakalulu. And I think and I believe this is the true miracle of our devotion to Christ in the Holy Sepulchre. There, like the Lord Jesus Christ, laid in the tomb dead, lovingly accompanying us to the very end, we may come to know that death is not the final score for all of us. Aliwa po pala yung kamatayan, ing taulingatol para kay katamo. Uli ning Diyos sa malugod at tutong mapamakalulu, uli na nga po, ing taulingatol para kay katamo, paneyang biye. Life to the full, the glory and the kingdom of God. Apuming mapamakalulu, pakaluluan mo kami, amponing metoyato. Amen. Manalangin tamu King Josig pa, baning kayang lugod para kaya katamu, yung maging inspirasyon ng sabla tamong dapat, at ban ing lugod tamo maging makayawa, at nga tamong sumabi kayang, Ginoo, gawan mo keng dalan ning kekang lugod. Ginoo, gawan mo keng dalan ning kekang lugod. Baning banal a kapulungan, ing balayan ning Diyos, ala ng tugot, papasyag, kapamilatan ning kayang turo, yaing puso ning maya pabalita, at ding kaparang tao, ilaring regalo ning Diyos, kaya katamo. Manalangin kami kaya ka, Ginoo. Ginoo, gawan mo keng dalan ning kekang lugod. Banding manungkulan king gobyerno, pagsikapan dang italakad at paunlaran, ing dangalan at katimawan ning tao, at dinandang mas maragul ulaga ing hustisya, at ing kalidad ning biye, kesa king pibanjan at upaya. Manalangin kami kaya ka, Ginoo.
Ginugawan mo keng dalan ning kekang lugod. Ban mi kapaglugalan karengke katang puso at pibale-bale para karing mapilit may naliwang tuknangan at dingdaywan. Ban mabiyasa tamong idake, impibandyan tamo ampon sarili, kambering mga lating taong liguran ning Diyos. Ding maluka at ding magdili-dili at ding magdusa. Manalangin kami keka, Ginoo. Ginugawan mo keng dalan ning kekang lugod. Baan kilob din kaya katang komunidad Kristiyano, eta mipapanyira, nune misaupsaw, tamong mayalsa king balang metong, tanggapan ning metong at metong kambe ning mipnong tiwala at lugod, buong pusong mipamamatawad, ampo abe-abe, susulong king kapananayan ampo lugod. Manalangin kami kaya ka, Ginoo. Ginugawan mo keng dalan ning kekang lugod. O Diyos sa igpami, pagkaluban me ingke kang banala kapulungan, king pamangailangan na, pakirandaman mo ring panalangin ay yampang mi, king kabilugan ding puso mi, at kami sana paimburisan, kaming makiraki king biyem, itihadgon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin tamo kapatad baniting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap man king harapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Panggapana sana yung ginuiting daon karinggamat mo, ki kapurian po ni kaligayan ng kayang lagyo, king kekatamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, igpang lubos mayupaya, malugod mo sanang tanggapan iting yayain ning banal a kapulungan mo, ban matuna na kang nalang apag masusyan ding banal a misteryo, ami pagmulan king pamikatawa ng tao, ning bugtong ay anak mo, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi akya kayo, At keka ang timurin, itasyula ring puso yo, makatas nala king ginu. pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matuliding puriyan ang pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong nukarin man, o igpa Diyos sa malugod ang pong maganaka. Ang patpekyabutan mo ing kaligtasan ing metong ketawan, king dutong ning krus, banketa, nung nukarin iba't ing kamatayan, karin mo naman misubli ing biye. At ban kanita itang migtagumpe king dutong, madaigyan naman king dutong, king kapamilatan ng Kristong ginumi. King kapamilatan na naman Kristo, ring sablang anghel at daralit alang likat king harapan mo, sa sambanding kamalan mo. Bustan mong milaw king karelang siwalami, ngening king mikakametong mong tula, ngaming kakanta. Banal mingig pa, karapat dapat na kang puriyaning meto yato, uling kapamilataning kaya kang anak, Yesu Kristong ginumi, at king kayupayaning banal Espiritu, dininan mong biye at kabanalan ing sabla, alakang tuk ng mamaus king kaya kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbug na, ing dalise dawon miyampangya bilang kapanyamban king lagyo mo. Igpa pagamwa mo mi ing pabanalan mula king espiritu mo, reting ain at daralamit darawon keka, ban maging katawan at dayano ning kekanganak, Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, pirasone at binyene karingkayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, uling iti ang kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuha ni kalis, pasibay na kang pepasalamatan at pinuri, at binyan ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan. Amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, igpa, gaganakan mi ing kamatayan ing kaya kang anak, aming abus kaya kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa, tabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo, inyadarawang miya kaya ka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan me ing yayain ing kaya kang Santa Iglesia, at lawan me ing may daon king sarili na, paulining kamatayan na, ikwa na kaming sinut keka, pagkalam mo king ikaming misulusulo, king kayang katawan at daya, mikatmuan kami, king banalay espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ayalang hanggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamananding kekang banal. Muna kambe ng Maria, ing kapilanman birhen na induning Diyos, kaya benang San Jose, ing kayang kalinis-linis sa esposo, kambering nuan mga apostol, ding maligayang martir, at ding sablang santo, paulining pamamilatanda, manalig kaming merinan kasaupan, alang patanat king arapan mo. Iba ipisa ng ayin ning pangasot mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan, para kimabilog ayato. Pasik nangan may kasalpantayan at luguding kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiking yato. Kambening kekang talasuyo Papa Francisco, kekaming Arsobispo Florentino, pasaning kekaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo ng kaming Kura Paroko Father Nolasco, kayantabe Pari Father Jasper at Father Elmer. Ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Iba, pakirandamon numit mong pakalulu, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marapkeka. Lurusan mong mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatad ming mayango na biye at ding sablang keka may matulat memon na ketiking yanto. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit, lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalob mo king yato, ing sablang bage mayap.
king kapamilata ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang totoo, kagumning Espiritu Santo, pupuryahan dakat parangalan, manggaman kingalan ng God, pupuryahan dakat parangalan, manggaman kingalan ng God. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan ng pong lugod kingig pa, karingamarong tiro na kekatamu ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kekaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babi ako kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia,
at pamayapan mo pong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat at magari manggaman king alananggang. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sana kapilan man kaya kayo. At keka antimuri. Yang pangtaya po ing waganing kapayapan king metong at metong kapayapan po kaya kayangan. Niyoing kordero ng Diyos, niyoing milalako king kasalanan ng hiyato, nuwan laring mayaws king apuna ng kordero. Ginoo, Kung matampang tanggap keka, dapat ikas may nga mano mo, gumayap na ako. katawan ng Kristo. Amen. Pag-anaka po, para king organisadong pamakinabang, ing pari OMTC, lumapit siya kaya kayo. Inya manatili kayo kareng kaya yung pwesto, para karetang makasadyang tinggap king banal pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatsyat ing palad o gamat. Para karetang tanggap malyalila pong luklok o siklawod, king panalangin. Hala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
Manalangin tamu. O Diyos ay kami, kaniting pamananggap mi king banal a pamakinabang, pagparalumpo mi keka, king ding samblang inatbus mo, king kapamilataning dutong ning krus, makapagkalambiye, sopan mo lang misadsad, ang king ligaya ning pangasubling mebye, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk ko po sagli. Oray na po rin announcements tamo. Atin tamo pong second collection para king ramp restoration and management program. Ramp ya po second collection tangen ni restoration and management program of the parish. Yapin po yan yung ongoing tamong restoration. At siyempre, pasalamatan tala po rin ang alang sawang sasaw, king katamong restoration, pamipagawa, king katang pisamban maragul, bayang agad mayari. Aliwa pa pong announcements, alata mo pong misa, kareng chapels, October 29, Saturday, and October 30, Sunday. Wala pong misa muna sa mga chapels. Di nantalang dita kapay na, wareng may pagal, kareng kaya katang piyesta. At atin niya pong pa-outing niya pong noli, kareng may pagal. Speaking of may pagal, kareng piyesta tamo, atin niya pong palibring outing bukas. Bukas na po ini, kareng EMDC, CGC, ilapin po rin mamadwas din, rin kaya katang KBS, ampo rin kaya katang choir. Bukas siya po ini, may paralana la ring sulat, karing kaya kayong coordinators. At sula po ring details ka rin. So get in touch with your coordinators. Dito pong may banggit organizations, EMDC, KBS, CGC, and choir. Then pong kaya katang LECCOM, kaya bela pala rin PMG bukas. Rin PMG, kaya bela bukas. Then kaya katamong lectors, commentators, Fiesta Committee, Amporeng Chapel Pastoral Councils, kaya benala po kemi deng karelang Fiesta Committee, alos many batan lakaren chapels, pisabyan tayo pa mo po itang date, gawa tayo pong adwang grupo, bayang masyadong marakal. Po tayo tayo pagyuki swimming pool, may papanawat na mo. Pisabyan tayo po itang date, kareng LECCOM, Fiesta Committee, ampong Chapel Pastoral Councils. Ini pong kaya katamong Christmas Bazaar, may gumpisa na pong ini, nung kakitsoretan tents, keng luwal, atin pong mayaliwang paninda, may gumpisa na pong ini, early Christmas Bazaar ya po ini, ang gaya ken Domingo, bukas, ampong Domingo. Nya po nung bisa kong manyali, kaya na mo bang kanta aso pa niya, ingke katamong restoration program. Paldak at Pulay, baloy na ini po, bukas na po ini, Sabado. Datang mag-register, ako balo nung pwede pang mag-register, alina kanuha ng Tita Early. So bukas na po ini, datang mag-register, manalbeta ng Pamisamak ding Santo, year 12. Kalabing adwata na pong banuang gagawan ini at intamong Catholic or Christian version of Halloween. Kanya pong October 31. October, huling pagsadyanta mo, all po itang costume, yapin itang paboritong
Santo. Detang mo munang 100 ang mag-register atin la pong ayuda. Atin tamo naman pong misa kanita alas 5 linggat panapon. October 31 niya po ini. At baluta mo in November para yakareng kaya katamong mayang ubi kapatad prayers for our beloved for the whole month of November. At mabendisyon la po ating special blessing every after communion. November 1, ore ni po rin kaya katamong schedule da ring misa. Daon niya po ini, 5:30 a.m. in Kapampangan with live stream. Then tutuking misa, alano pong live stream, 7 a.m. 8:30 a.m. in English. Deta pong bisang makyabe king misa para kareng makalibing a pari ang pong madre keta king Chapel of the Resurrection at sula po ren kaya katamong HRP clergy ang po reng seminary clergy ren paring makadestino king seminaryo kaya biya po yung arsobispo 8:30 ningabak keta po king Chapel of the Resurrection itangaw santang pyramid yapin po ining libingan darim pari ang pong madre at suya po ketang dulo na ning Holy Mary Memorial Park. November 2, All Souls Day. O rene po rin kaya katamong misa, adwala, metong abak, metong agat panapon. Itamo pong abak yung ating live stream. 6:30 ya po ning abak Kapampangan niya. At atin tapang kakaduang misa, 5:30 p.m. Kapampangan niya naman, dapat ala niya pong live stream. All Souls Day, aldoya pong Merkulis ini, data naman bisang simba, king katamong Public Catholic Cemetery, kiniking kutkot, atin tamo pong misa kanita karin, 7 a.m. Alas 7 ng abak, kami pong atlo, yapong Noli, yapong Jasper, ang po yapo yung magmisa. At pasalamat tamo ng ating pong datang apari, yapong Mark, Anthony, Malakwan niya kini, uling magmisa yung 6:30 na ning abak. Muntake ka rin, 7 o'clock na ning abak, para po ketang misa daw, ring hanggang makalibing, king Catholic Cemetery tamo, kiniking kutkot. All Souls Day ya po ito, ne? Kapampangan niya po kaniting misa. At uling dawon, Sipit Day yung Monday, October 31, alata mo pong office. Lunes, ang po pong Martes. Magrasyum tamong office, itang Miyerkules. At na pong opisina kanita. Lungwal na po kanya ng prosesyon ng apo, atin la pong pamisaling kandila, king luwal, 25 pesos only nga na candles for procession. Available la po king kaya katamong patio. At sabi tamo pinandin, check yo po rin kaya katamong paninda king luwal, saupya po king kaya katang parokya. At uling tawitan ng misay ni, lungwal na yung prosesyon kanyan, taulitan ng piyesta, hanapin nga pong Jasper, yapong Noli, yung mapse, king kaya katamong kapasalamatan. Among? Good evening po, kaya kayungan. May abengin ng Diyos po, kaya kayungan. Our dear parishioners, devotees, pilgrims, Angeleños, and friends, my dear brothers and sisters in Christ, greetings of peace in the name of our Lord. By the grace of God, our Holy Rosary Parish offered meaningfully and solemnly its deep gratitude and thanksgiving to our three most holy patrons, the holy guardian angels,
Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Angeles, and Apong Mama Kalulu. Our fierce protector, motherly intercessor, and boundless source of love and mercy in our lives, in our parish, and in Angeles City through their triple fiesta celebrations, Fiestang Anghel, Fiestang Naval, and Fiestang Apu from September 29 to October 28, 2022. With our fiesta theme of becoming a synodal church, journeying together, opening doors, we have as a parish reflected on and experienced journeying together joyfully and in wholehearted devotion to our three holy patrons in the midst of the challenges and the uncertainties of the times. Thus, do we now move together forward with open hearts and wider doors of faith and commitment to God, with newfound compassion and care for our families, our parish, and our city through our three fiesta celebrations. We have also laid out several ways in which each and every one may choose from to participate in and give support and assistance in our fiesta celebrations throughout the month of October and of the Fiestang Naval season. Let me now express our deep gratitude, profound appreciation, and thankfulness for your solid show of support for the celebration and commemoration of Holy Rosary Parish 193rd Fiestang Naval season. To our Eucharistic guest presiders and concelebrants throughout the Fiestang Naval season, Archbishop Dong Labarias, Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto, Bishop Victor Ocampo, Diocese of Gumaca, Quezon, Bishop Teodoro Bacani Jr., Diocese of Angeles-born priest, newly ordained priest of Pampanga, the Vicariate of the Sacred Heart, Confraternity of Dominican Brothers, Brother Priest in Pampanga, Father Reginald Malikdem, Archdiocese of Manila, and Father Luciano Feloni, Diocese of Novaliches. To our officers and members of HRP, Parish Pastoral Council, the HRP mandated organizations, the officers and members of HRP Rosario, Barangay San Jose, Barangay San Vicente, Barangay San Pablo, Barangay San Roque, Barangay San Nicolas, Barangay Santo Cristo, and Nepos Subdivision Edwina Compound, and to all who served and volunteered selflessly and sometimes even anonymously during this 193rd Fiesta Santo Angel. I always keep you and in Ginoo manatiliya kaya kayo. Ante mo rin. Idukoy laring buntok yu at marigapu king bendisyoning Diyos. Ing Diyos alubos mayupayang idayo na lasana kaya kayo ring sablang panganib at malam alub ng itugtog ing bendisyona. Amen. Gawa na lasanang matingid ding pusoyo king sablang tuturuna baka yung malyaring mikatmuan king tulang alang kapupusan. Amen. Agpangking pamanalastasyo king mayap ampong matulid, mayakit kayo sanang tutuntun kapilanman, karing kautusan ng Ginong Diyos,
at mga itulid numabang kambering anghel ampong banal, king ligayang pengako ning Diyos, karing banal ampong pinili na. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayapaing tutu, ingeg pang inganak ating banal. Kami daw ne umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Pasibayo po, Happy Fiesta kay Katamungan! Viva San Angelo! Viva la Virgen! Viva Apong Mama Kalulu! Pasibayo pa po for the last time. Viva San Angelo! Viva la Virgen! Viva Apong Mama Kalulu! Palakpakan tayo po yung Apo. Happy Fiesta kay Katamungan at magrasang bengi po.